paykunapis Diospaq wawasnin kasanku. Pikunamanta parlawanchik, Diosqa kay p'unchaypi parlawasanchik, chay tukuy runas huchasapas kasqankumanta. A veces noqanchik creespa kanchik mana huchayuq kasqanchik, chayraykuta juzganchik facilta wawqi masinchiktaqa. Pero tukuy huchallikuq, pichus suwanku, pichus llullakunku, pikunachus wanchingu, noqanchik nisuman chay cárcel ukhupi wañuchunku paykunaqa chay pecadunkuta pagachunku nispa. Pero kunan Dios niwanchik paykunapis wawasnin kasanku nispa. Kayta noqanchik rikuchiwanchik Diospaq qillqasqanpi, chayrayku invitayki kuska kicharinata maychus tarikusan kay carta Lucasman chunka phisqayuq uchillasqan ninga hinata. Impuestota cobraqkuna huchasapas ima Jesusman qayllakurqanku nisqantataq uyarikurqanku nispa. Nisqasninta uyarinman kunapaq, uyarinankupaq. Munasqa wawqimasi, kaypi noqanchis rikunchis reparanchik Jesucristuta pichus visitarqa impuesto cobradoresta ichari wakin fariseostaq mana allinta rikurqankuchu kayta, porque paykunaqa nirqanku pikunachus impuesto cobraqkunaqa lisus kanku, mana noqaykuta perdonawaykuchu cobransata nispa. Chayman hinata Jesustaqa paykunaqa criticasarqankuña, parlasarqankuña wasanchaspa paytaqa. Chayman hinata kunan Jesucristo kutichispa karqa paykunaman kay fariseosman nispa. Paykunapis wawasnillaytaq kanku, ari impuesto cobradores kanku, ari huchallikunku, tal vez yuyakunku, pero paykunapis ima huchayuq kaspapis wawasniy kanku nispa. Noqanchispis mana juzgasunmanchu kay tiempopi, pikunachus kay tiempopi nisuman homosexuales ichari lesbianos nisuman chaykunata a veces qaripuni qari warmi tantanakuspa kasanku kay tiempopi reparasanchis matrimonio ruwasanku tukuy ima. A veces noqanchis juzganchik kayta icharis, pero Dios kaypi yachachiwanchik paykunapis wawasniy kanchik. Dejaway noqata juzganayta kawsayninta paykunaqta, ama qan juzgaychu, nitaq parlaychu, nitaq señalaychu, porque chayqa Diospaq ruwanan. Noqanchikqa munasqa wawqimasi, preocupakuna tiyan kay tiempopi, predicanata, rikunankuta wakinkuna Diospaq qillqasqanta, kawsayninchikta allinta apanapaq Diospaq yanninpi, reparakunapaq imaynata noqa kawsasani salvacionta hap'inaypaq, porque Dios llakikuspa kasan kay runas rayku, kay warmis rayku huchapi kawsaqkunaqa, chaypichus suwarqanku, pichus wanchirqanku, chaykunapapis Diosninchik kuyakuyninta t'akamunqa, pero pay obraspa kanqa Espíritu Santuwan paykunaq kawsayninkupi. Noqanchikqa preocupakuna allinta ruwanata wawqi masinchikman chantapis kawsayninchikman. Niwanchik kunan día, ¿acaso paykuna mana wawasnin kanku? Ari, wawasnillantaq kanchik tukuypis, ñawillawan Diosninchikqa qawawasanchik, chayrayku pay waqlla kapuwanchik icharis, kunan p'unchay chay yachaywan saqispa kasayki, watejmanta tinkunakunapaq k'aya mincha.